2029. Minisitiri w'Intebe Dr. Justin Nsengiyumva rero yatangaje ko guverinoma y'u Rwanda iteganya kubaka imihanda irekana kilometero 300 ya kaburimbo yo ku rwego rw'igihugu n'indi y'imigenderano hagamijwe koroshya ingendo. Yabigarutseho ku munsi w'ejo rero bwageza ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 yo kuva mu mwaka 2024 ikazageza mu mwaka 2029. Dr. Justin yagaragaje ko u Rwanda rero ruzatera imbere mu nzego zinyuranye zirimo ubukungu, ubuhinzi n'ubworozi, ibikorwa remezo bitandukanye n'ibindi bizatuma umuturage arushaho kuzamuka mu bukungu. Yavuze ko hazubakwa imihanda yo ku rwego rw'igihugu n'imigenderano hagamijwe kunoza rero ibyerekeye gutwara abantu n'ibintu. Ati hazubakwa hanasanwe ibirometero birenga 300 by'imihanda ku rwego rw'igihugu, byongeye kandi ati ibirometero birenga 500 by'imihanda y'imigenderano bizakorwa mu rwego rwo korohereza abahinzi n'aborozi kugeza umusaruro n'ibindi bicuruzwa ku masoko. Biteganyijwe kandi ko ibindi bikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bizatezwa imbere, aho umusaruro ubukomokaho ukaziyongera ku rwego rwa 50%. Minisitiri w'Intebe Dr. Justin Nsengiyumva yavuze ko rero hazongerwa imihanda igamije gufasha abakora ubuhinzi n'ubworozi n'ubundi bucuruzi kugeza umusaruro wabo ku isoko mu buryo bworoshye. U Rwanda ruteganya ko rero ibyerekezo bya Rwanda kandi nabyo biziyongera, naho abagenzi bayo bakazikuba kabiri kugeza mu mwaka 2029. Tukiri mu kinyamakuru igihe baratubwira ko abaturage 15 bajyanywe rero kwa muganga nyuma yo kunywa umutobe bikekwa ko wahumanyijwe. N'abaturage 15 mu murenge wa Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo bajyanywe igitaraganya kwa muganga ni nyuma yo kunywa umutobe bikekwa ko rero wari wahumanyijwe. Bane muri bo rero ngo bahise boroherezwa ku bitaro bikuru bya Kiziguro kugira ngo bitabweho n'abaganga. Ibi byabaye ku wa mbere tariki ya 11 mu mudugudu wa Nyagashenyi mu kagari ka Nyabisindu ni mu murenge wa Kiramuruzi. Abaturage ngo banyweye uyu mutobe rero ubwo bari bitabiriye ibirori by'umuturanyi wabo wari wabatirishije umwana we. Mu byo ngo bari biteguye rero ngo harimo umutobe wanyweweho na benshi, bigakekwa ko wari uhumanye kandi bagakeka ko wateguranywe umwanda. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kiramuruzi Iyakaremye Jean Pierre yabwiye ikinyamakuru igihe ko rero aba baturage bajyanywe kwa muganga nyuma yo kuribwa mu nda, bagakeka ko byatewe n'umutobe rero bari banywereye muri biriya birori byabereye mu muturanyi. Abaturage 15 nibo bajyanywe ku kigo nderabuzima cya Kiramuruzi, bane bahita boherezwa ku bitaro bya Kiziguro kugira ngo bitabweho n'abaganga. Ati cyabateye mu nda ntabwo turakimenya, ariko turakeka ko byatewe n'umutobe banyoye ushobora kuba rero wari urimo umwanda. Ati abaganga ntabwo bari batubwira ibyo babonye, atariko turakeka ko yaba ari uwo mwanda. Ibyasohotse mu kinyamakuru cya Umureti wacu, reka tukomereze mu kinyamakuru Umuseke aho batubwira ko Dr. Aisa Kirabokakira yitabye Imana. Ni Dr. Aisa Kirabokakira wari umuyobozi w'ibiro by'umuryango w'abibumbye bitanga ubufasha muri Somalia, yitabye Imana rero afite imyaka 61. Dr. Kirabo witabye Imana rero asize uburwayi yabaye umuyobozi w'umujyi wa Kigali, ambasaderi, umuyobozi nshingwabikorwa wungirije ndetse n'intumwa y'umunyamabanga mukuru wungirije muri UN Habitat. Ku itariki ya 23 Gashyantare 2023 umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres nibwo yagize ambasaderi Kirabo umuyobozi w'ibiro bya ONU muri Somalia. Dr. Kakira yari afite ubunararibonye rero bw'imyaka irenga 30 mu bijyanye na diplomasi, politike, imiyoborere, iterambere n'ibikorwa by'ubutabazi haba mu gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Hagati y'umwaka 2003 n'2006 yabaye umwe mu bagize inteko ishinga amategeko, aho yagize uruhare rukomeye mu gushyiraho amategeko no gukurikirana ibikorwa by'inteko. Mu mwaka 2011 bakwibutsa ko yabaye guverineri w'intara y'Iburasirazuba, nyuma y'uko hagati y'umwaka 2006 n'umwaka 2011 yari umuyobozi w'umujyi wa Kigali. Yanabaye kandi ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Ghana, anahagararira inyungu z'igihugu cy'u Rwanda muri Benin, Togo, Sierra Leone, Cote d'Ivoire ndetse na Liberia. Tukiri muri iki kinyamakuru Umuseke baratubwira ko abapari rero ngo bacukura mu buryo butemewe babwiwe ko hari ibihano biremereye. Mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rero ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe mine gaze na petrol bibukije ngo abaturage b'umurenge wa Murambi ni mu karere ka Rulindo ko gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe bihanirwa n'amategeko kandi ari ibihano biremereye ku babikora. Izi nzego zabigarutseho ku wa mbere w'iki cyumweru rero mu bukangurambaga bugamije gukumira ibyaha
by'umwihariko ibikorwa mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro na za kariyeri. N'ubukangurambaga buri gukorerwa mu mirenge itandukanye n'uturere dukunze kurangwa